Abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Konje sabatha lasemini siphathela umfundisi uGcwensa wasenhlanzini Temple endwetwe inkosi zimbusise. Umthandazwe Sabatha imini Sabatha mayibe inhle kwabangcwele. Isanlelo sesihlabelelo somthandazwe Sabatha, sihlabelelo senkumbuzo izizukulwane, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Java Nazareta Kuthandaze amen. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Nkulunkulu okhokho bethu, uthando lwakho alufani nolwabantu basemhlabeni. Olwasemhlabeni uthando luyaphenduka ngesikhathi nemizuzu. Olwakho alibheki lutho, alibheki nokuhamba okungekuhle komuntu. Uye kuphela uyaziqhelise kulo, kodwa wena usithanda sonke. Sicela ke inhliziyo yethu ingabaleki. Sicela inhliziyo yethu ivume ukusondela eduze kobungcwele bakho Nkosi. Noma yenqaba, noma ingavumi, noma isiphikisa, iqoqe thethelelo wezona. Ngicela ukuba uNkulunkulu avume wasePhakameni ohleli phambi kwami,
uba ke ngidlule encwadini kaJona. uJona isahluko sokuqala ivesi lokuqala kuya kwesithathu. Ngiyocela ukuthi umfundisi oseduze wami angifundele yena isahluko sesithathu ivesi lesithupha kuya kwelesikhombisa. Ivesi lesithupha kuya kwelesishiyagalolunye. Umfundisi oseduze wami mina ngizofunda ivesi leli lokuqala. Kwathi laba khona izwi likaJehova kuye uJona indodana kaAmithayi lithi suka uhambele eNiniva umuzi omkhulu umemeze ngakuwo ngokuba okubi kwabo kukhuphukele ebusweni bami. Kanti uJona wasuka wabalekela eTashishi ededa ebusweni bukaJehova. Wenyukela eJopha wafumana khona umkhumbi oyeTashishi wakhokha inkokhelo yawo wangena kuwo ukuya nabo eTashishi ededa ebusweni bukaJehova. Amen. Sahluko sesithathu 6 kuze kufike ku9. Isahluko sesithathu 6 kuya ku9. Ngokuba izwi lafinyelela kuyo inkosi yaseNiniva yathi yasuka esihlalweni sobukhosi bayo yasusa ingubo yayo yambatha isaka yahlala phansi emlotheni yayaleza yathi kulo iNiniva ngomyalo wenkosi nowezikhulu uthi makungadli lutho umuntu nesilwane nezinkomo nezimvu makungadli makungaphuze amanzi kepha makwembathwe indwangu yokulila umuntu nesilwane makhale ngamandla kuThixo futhi uma baphenduke ilo ngendlela yakhe embi nangokubonakaliswa okusezandleni zabo. Ubani owaziyo uma uThixo ophenduka ahawukele abuye ekuvutheni konaka lakhe ukuze singabhujiswa na. Ithi inkosi yaseNiniva umuntu aphenduke endleleni yakhe nokonakalisa okusezandleni zakhe. Amen. Sihlabelelo samaNazaretha 2:3-9 ivesi yokuqala nelesibili. Ngiphe Baba izwi
sifunda ngaye ogama lakhe lunguJona. Ayikho indaba yakhe enye eyaziwayo nefundwayo eBhayibhelini ukuthi yini ayimenze uNkulunkulu amkhethe, yini ayimenze uNkulunkulu amthande. Unye kuphela okukhulunywa ngaye ukuthi wayizalwa uAmitai. Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma naye emthuma kulesi sizwe emthuma kuso, azange akhombise kwenqaba, azange athi Nkosi angithandi, Nkosi angilapha ungithuma khona, Nkosi angifuni ukuyenza intando yakho. Wathula nje wangaze washo lutho. Imvama umuntu onjalo ke mubi. Umuntu oyakhe kuyenza ukuthi akuthula angasho lutho, angasho nokuzokwenza noma bazokwenza, umuntu omubi. Nengane nje uma ithunya abazali bayo ingaze yaphendula ukuthi ma baba ngizakuya la noma angithandi kuya la ngithuma khona, kusekwengane ingane enhle ngoba uyise uyahlala acabanga ukuthi hambile kana ayihambanga. Uyise uyahlala acabanga ukuthi lokhu ayithume kona ayikwenzile kana ayikwenzanga. Kuthiwa lo muntu wathi mesiwa phambi kaNkulunkulu wayesenyukela esikhumulweni semkhumbo wakuthiwa kuseJopha. Uma efika lapha eJopha wafa emkhumbi ibhaliwe, naye lo mkhumbi uNkulunkulu wayemthuma ukuba agibele kuya ezweni amthuma kulona, wawubhaliwe kuthiwa Ninive. Wase uyeka lo mkhumbi, wathabatha umkhumbi obheka eTharshishi. Akusho lutho ukuthi wayewenzelani lokho, akushiwo ukuthi wayewenza ngani. Akazange abe phambi kaNkulunkulu, azange abe phambi kaShembe athi Shembe ngifuna ukwenza intando yakho, Shembe lokho kusho ngizokwenza, Shembe mina ngizohamba yami indlela yakho, indlela ngizoyihamba. Wathula nje. Uma efika lapha eJopha athatha umkhumbi ongaye eNinive wabheka ezweni okuthiwa kuseTharshishi. Yinye into ke ezwakalayo uma ufunda le ncwadi ithi wayededa esweni bukaJehova. Wayededa esweni bukaJehova. Njengoba sibuthene sonke lapha emzini kaNkulunkulu, emzini wasebuhleni, liphumile ihashi elimpunga eliqoqa bonke abantu babeze kuJulayi. Kodwa kuzakubi mase sifikile khona athi uma uNkulunkulu ekhuluma sithule, athi methu uNkulunkulu asenza ukuthi singasho lutho kanti siyadeda ebusweni bukaJehova. Lo muntu kuthiwa wayededa ebusweni bukaJehova. Sengathi uNkulunkulu wasekuphakameni, Nkosi yamakhosi, ungenza kuba singadedi ebusweni bakho. Ungenza Nkosi kuba masiphambi kwakho siphelele. Lo muntu adalanga nkani, mhlambe umuntu onenkani ngesinye isikhathi, ayikho inkani ezwakalayo ukuthi wayidazela uNkulunkulu wathi hayi ungcono uMoses, wathi uMoses mina ngikwazi ukukhuluma Nkosi, angikwazi ngeGibhithe. Lo ashongo lo washongo kangakuye eNinive ngoba angithandi, wazithulela nje. Akusho akuveli wathini phambi kaNkulunkulu. Asazi ngesonke njengoba silapha kuma inkosi yamakhosi ikhuluma sithula
noma siwe sizimisela ukwenza noma siwe sizimisela ukudeda ebusweni kaJehova. Kungenzeka inkosi ikhulumele Linda amazwi abuhlungu, ikhulumele eGibisile amazwi abuhlungu, kodwa sagqisha. Asazi noma asasithi inkosi sisize sizoyenza intando yakho, noma sasithule ngoba sideda ebusweni kaJehova. Oh yathanda ngiyakubonga mkhululo wesiboshwa. Kwakufanele ukuthi uJanuwari walonyaka uthi uphela ngibe sengathula nje kudala. Uthi ohlele esihlalweni ophambi kwami uJehova wempilo yethu. uJehova wempilo yethu. Siyahlupha isono. Isono usesenza into ezimbi, sivala umuntu amehlo. Siphinde simvale izindlebe. Ahambe njengengoma enqodulu. Uthi uJehova phambi kwami sengikubelungu lapha eThekwini. Ngibona bayahluleka. Uyayezwa abantu mabehluleka. Bebamba lapha ukufa ukuthi ngiyakubulala mina wena. Ngithola ucingo luphuma enhlabeni yasenhlangazo. Ufuna ubaba umfundisi. Uthi kade siyokubika enkosini yasekuphakameni. Inkosi uthungo lenkosazana. Hawu baba wethu ukholwa kunje. Uthi kade siyokubika usho njalo. Ngithi utheni uNkulunkulu? Nginovala ukuthi uNkulunkulu uzosho amazwi ukuthi sekulungile. Ngisho kancane ukuthi utheni uNkulunkulu. Uthi umfundisi ubaba uNzama. Uthi uNkulunkulu wasekuphakameni enginayo la entabeni wena lapho uzawuphuma. Lapho nje ukhona wena uzawuphuma. Izigule esayiseduze kwami zacishe zabona umuntu egide esibhedlela. Ngathula nje kodwa kwasekugqugquma ihashi ngaphakathi ngoba ngibona ukuthi impela kanye ngizophuma ngizophila. Amen. Manazaretha ingcwele ushembe uNkulunkulu. Bahluleka labelungu ukuthi abayazi badana. Ayikho imishina mangifakanga bathi asiboni lutho la babayisa ngapha bathi asiboni lutho. Bagcina bethi wena isibindi sakho sizawuqhuma. Basho into eziningi engazazi. Kodwa ngathi mina uNkulunkulu engimkhonzayo. Sho njalo amadoda amathathu. Khona amadoda engiwathandayo amathathu athima esephambi kwenkosi enamandla uNebukadnezari. Athi inkosi lalela sinakuphendula. Lento isho ngeke siphendule. Ukuthi uzosifaka emthandweni esithandweni somlilo ovuthayo sishe. Ukhona noNkulunkulu ozosisiza khona sokuphendula. Ukhona uNkulunkulu uthina kashembe ebuhleni esimkhonzayo. Amen. Uzawusindisa emlilweni evuthayo nasesandeni sakho Nkosi uzawusindisa.
kwakusha amadoda amathathu uyazi into ayisho engathimbeki ngesikhathi ikhuluma akekho umuntu engayikholwa wayesethi ukuthela kakhulu nebukhathini zabo wathi lalelani bayisa labafana basekuphakameni lesithando somlilo namhlanje ngifuna isiphinde kakhombisa ukuze bashe labantu kuze kushe ngisho amathambo abo senziwa njalo isithando kwase kuthunywa insizwa inamandla zabathatha zabaqukula zathi ziyasondela zasha zafa thomlilo osungangihlahla lesi lapha eparadise zasha zafa zangena le insizwa zahlabela phakathi zahlabela ingoma sekuphakameni phakathi zisesithandweni somlilo ovuthayo ngithi mina kulabelungu bathi mina ngizawufa angibuye ngizawuhlinzwa ngoba ngizawufa mina uNkulunkulu osenhlangazo uthe ngizaphuma amen nempela kwabanjalo sakade sesixabana nalabelungu nabodokotela ngangasibangani manje basaxabana nje sengaze sazwana ngabona uNkulunkulu ufuna ngihambe la ngagcina sengiphumile ngathi mengaphandle ngaya uNkulunkulu wasekuphakameni uthi kimi la ngaphakathi ngikhuluma uNkulunkulu ophambi kwethu maNazaretha ningadideki ningayi kude sondela ngikhona la nje eduze ngikhuluma uNkulunkulu ophambi kwethu uthi la ngaphakathi mangithi uthi usunjani mfundisi ngithi baba sengingcono uthi hayi ngithande lelo gama lakho angifuni ukuthi usungcono ngifuna ukuthi awusezwa lutho emzimbeni amen ingane iguqe mina la ngezwi lokuthi angifuni ukuthi usungcono ngifuna ukuthi awusezwa lutho kusho uShembo ingcwele inkosi yamakhosi uthingo lenkosazana amen konakeleni uNkulunkulu ehleli nathi uyathanda ngipheba akazindlebe ivulekile uyazi ma ingane izalwa angangibe khona ke ingane izalwa kodwa ma ingane izalwa ngiyacabanga ukuthi abasuke lapho benza umsebenzi okubelethisa ngawo dokotela ngawo mama nje baye bathi ma umntwana esezele bese beyambheka ukuthi izitho zonke zakhe ikhona yini babheka ukuthi amehla khona yini ukuthi akwazi ukubona amakhala khona ukuthi akwazi ukuphefumula nomlomo khona ukuthi akwazi ukukhuluma andle enze zonke izinto ezenziwayo bese bebheka ukuthi nendlebe ikhona yini sezikhona indlebe njengoba sibheka lapha ethempelini siphambi kaNkulunkulu sinazo amen sinendlebe sonke kodwa uthi uShembe la ngiphe baba indlebe ivulekile kusho ukuthi kuyenzeka ngesinye isikhathi indlebe zibe khona kodwa ngabe indlebe zokumuza uNkulunkulu zizwe konke kwasemhlabeni zizwe nenhlamba yasemhlabeni zizwe namanga asemhlabeni zizwe nokuhleba kwasemhlabeni kodwa singamuzi uNkulunkulu mhlawumbe ingane othisha bayakwazi lo ingane ngesikhathi ingene esikoleni ngoJanuwari futhi isha ifundise emaphambi kwayo
kuthi mase kusondela uDisemba bese uthisha ngifuna ukubona umzwile athi ayenze itest ngesikhathi emphambi kwayo ufuna ukubona ukuthi bimuzwa ithi ngane bengakuzwa mina awukungangizwa cha hawu ngime phambi kwakho unyaka wonke nje bungangizwa na cha bengakuzwa umthetho wakho yezwa emadlebeni ngiyezwa kakhulu ngisho ngakhuluma lapha ezansi ekupheni kwethempeli ngiyakuzwa pho yini indaba cha wena bengakuzwa ngifeyila nje ngoba bengakuzwa wena ngihlwe ukubhala nje zonke izinto engizibhala ngoba bengakuzwa wena uthi kushembe ngiphe baba indlebe evulekile ngoba ngenzeka sikhona lapha ethempelini akukhuluma ushembe lokwafika ngo1910 leliso akazathule lokwakhuluma nanamhlanje sakhuluma nakusasa yobikhuluma kukuwe ukuthi uyamuzwa noba umuzwa yini kukuwe ukuthi uyathanda ukuzwa okushoyo noma akushoyo noma uthanda kukuwe wenza njengoJohn uthule kani uyadede ebusweni bakhe thule nje ungasho lutho kanti uyadede ebusweni bakhe kani uyahlubuka sho njalo umfana mina ngangisina naye isicawini ephakameni uthi ngizwa lutho umshumayeli ngizwa lutho nje awuzwa lutho na cha ngizwa lutho yani ngiyasho nje ngizwa lutho njengoba sigida nje uzwa lutho abujulukeni uthi ngijuluke sonke bengisina nje njengomuntu ojimayo angizwa lutho uthi angigcine ngokungezwa lutho emgidini noma kuhlatshelela ngizwa lutho uthi angigcine ngokungezwa lutho uma kuhlatshelela noma kukhuluma inkosi asikuphamela ngizwa lutho noma kushiyela ngizwa lutho yini utangazi utanalo uthando lazo zonke lezi zinto ngithi wena mfowethu yazi uzahlubuka wena uthi angazi noma uzahlubuka uthi ngithi uzahlubuka impela awuthandi lutho awuthandi lutho yini engakwazi ukuphuma ethempelini ushembe sekhona uma ekathi qhamuka lapha eza kancane inyanyoma njengomakoti egwegwesa uthini enhlizweni akusho lutho konke lokho sebethu ingcwele bese phamsi izandla bethu ingcwele inkosi yamakhosi uze eze uJehova phakathi kwethu akusho lutho konke lokho akuguquli lutho nje kuwe uthi lo mfana ngisho lutho useyaphuza manje uyadaba ngelinye ilanga inkosi yasekuphameni ikhuluma ngokuthi bekufike intombazane kimi khuluma ngendlebe evulekileyo ithi bekufike intombazane kimi ithi baba senginesikhathi eside ngihlupheka senginesikhathi eside ngihlupheka uthi ngase ngithi uhlushwa yini ithi le ntombazane lenkosi yamakhosi ngihlushwa ukuthi ngesikhathi uze esontweni ngiyakubona uthi pho kwenzekani uthi ngiyakubona uzokukhwela endaweni yakho engcwele ngikubona nje uthi kodwa wathi mawuqala ukukhuluma ngabe ngisakuzwa futhi ngicine ngasakubona uthi ke ithi inkosi ngase ngimbuza lo mntwana ukuthi kwenziwa yini lokho uthi lo mntwana nkosi uyathi masumile phambi kwami bese ngibona isifuba sami sivuleka ithi bese kuphuma isilwane lapha phakathi kwami ithi lesilwane bese sikhala siba ngumsindo omkhulu lo msindo ungivala amandlebe engabe ngisezwa lutho ngiphe baba
ngithi bisibanga umsindo lenunu embi ngabe ngisezwa lutho ethempelini ngithi ngiphume ngiveza ikhanda ngapha bisibankulu kakhulu ngabe ngisakubona uthi ngithi inkosi yasekuphamini lenunu iqhamuke kubani kimi uthi cha inkosi iqhamuka kimi ayiqhamuke kuwe uthi ke ngase ngimtshela lo mntwana ngase ngithi uyabona wena lenunu oyibona ayivelanga ayiveli kusathana kodwa ayidalwa inhliziyo yakho ithi wena unenhliziyo embi wena unenhliziyo enomona wena unenhliziyo efuna zonke izinto kube zakho konke okubonayo kwasekuphakameni uyothi mina ngenzwa ngani ngibe nje noma ubona umkhokheli wasekuphakameni uthi mina isiphiyane sifakwa ngani njengoba silapha nje sithunyiwe sonke sithunyiwe nje basila sithunywe abazali bethu ubaso bakhonzela amen kodwa simkhona ilapha bethu asime khona la simkhona indawo yini esithunywe ukuthi ufike la ebuhleni bese sima kuyo noshembe la mesifika kuyifike wasithuma tema sisesikhethe inkosi asekuphameni wasesithuma wathi ngiyakuthuma wena ngikuthuma ube inhlayisuthi sisemkhona inkonje siyakuthuma wena ukuthuma uba ube umshumayeli waphela insuku ezimbili sisemkhona inkonje lo mshumayeli usavuma ithi inkosi ngelanga ngiyabona umuntu eyithanda into bese ngimnika yona ithi omunye uyathanda ukuba umshumayeli la iphakameni ithi bese ngibona uzawuhlubuka bese siyamgcoba lo muntu Nkosi Yesu uthi sithi simgcobile sibona sathanda ukuba umshumayeli ukuze ngalimala abanye abantu asimgcoba ke lesa sikhunda sifuna manje uthi bese simphushela khona agcine seyumvangeli usibona nalapho ukuthi akusalungile manje asekho kule ndawo uthi bese sidlulisa sithi hayi bamfundisi wasekuphakameni uthi afika ekufundisini athi angisanele uthi bese siswele somnikani manje ngoba isekho into kodwa umbona asanele lo muntu asele umfundisi manje noma yamba nje uyabona kusena umfundisi lo hamba ikhanda lakhe ngibele limime nje libhe phezulu lithi la ikhabhe kwaphansi ngawami uyathanda izinto mhlambe engisikhulumayo
ngikhuluma ngoba mina ziyangehlula zonke ukholwa kuyangehlula nokuhamba kahle lebuhleni kuyangehlula uthi sengizafika egcineni uthi omunye umfana lapha kithi omdala bafana baba kade nginomngani wami ngithi mina phonjani mngani wakho uthi kade ngomngani wami ongixoxela indaba ebuhlungu uthi lo mngani wami ngiye ngizwe sibanibani biza ngegama lakhe bamaza abanye lekhaya ngiye ngizwe ubaba inkosi yamaNazaretha bayinike obaba bakho inkonzo bethi kukude emzini wasebuhleni kukude kuphakameni uthi ngibengazi ukuthi bathini ngoba kuphakameni sigibela thina ngo2 rand sifike khona manje bathi kukude uthi bengihlupha nje lento bathi kukude ngani ngoba siyafika zonke insuku singene sibe sigodule uthi kodwa egcineni ngibona ithi kude kuphakameni kukude ebuhleni bamaNazaretha la sikhona nje manje kodwa kude khona mhlawumbe inyama yona iyajwayela ifike kodwa umphefumulo kwaze kwakude ebuhleni uthi lo mfana wakithi uthi ngithi yini uboneni lo mntwana lo mngani wakhe uthi sibanibane sikulele ubaba wethu osizalayo uthi wagula kakhulu baba wangabe sakwazi ukuyebuhleni wagula walala phansi wangabe sakwazi ukwenza lutho sangasomeza njani baba wayento yocansi nje uthi thenge ilanga wayesisibiza thina madodana akhe wayesethi ngiyabona ukufa abantu bami kuyangehlula kodwa into engicela kini uma ngenzele yona uma ngenzele kahle ngiyawunipha isibusiso bathi baba ufuna sikwenzeleni uthi sekusele into eyodwa sengifuna ukuhamba ukufa inyama yami sekuyinqobile kodwa ngifuna ningithathe ningisebuhleni bamaNazaretha yona uma ngifika khona bese ngibuka inkosi yamaNazaretha uShembe bengambebuka nje ngamehlo ngoba sekuphelele kimi noma senengithathe ningigodukise kodwa ngoba sekuphelele kimi uma ngifika ngambona nje inkosi yamaNazaretha ngayibona inkosi yasekuphakameni ingena noba ephuma esontweni ngayibona nje ngoba sekwanele ngoba ayengikwazi wena kuyobika ayengikwazi angisakwazi ukusukuma base bethu abantwana abakulungile baba sohambisa asakwazi ke kwenza lutho lo muntu uphethe uthi lo mntwana lo muntu wayephethwe isifuba athi mase kusuka ukukhwehlela sengathi umphefumulo uyaphuma leso sikhathi ukhona ukukhwehlela kunjalo futhi akhwehleleke uthi bayesempaka behamba njalo bamphathele into yokumsekela ngoba ukukhwehlela kwakhe kwakubuya izinto eziningi esifubeni sakhe iqonda ukuthi kude ebuhleni njalo amaNazaretha uma lo mntwana uma bemthatha bemletha lapha ebuhleni uthi lo mfana mayixoxa uthi samthatha kubaba samngenisa ngoba engasazi uhamba saphoqa kumthwala uthi mase mthwele lapho uthi wathi mayingena lapha esangweni la baba omkhulu wayesekhwehlela kakhulu usaseshova wathi baba sayahamba uzohambela emzini kaNkulunkulu ubaba bevumelana isize kanti uzohambela emzini kaNkulunkulu siyogeza ngani emzini kaNkulunkulu uthi wayesekhwehlela kakhulu baba wakhwehlela isikhathi eside uthi kodwa sanenhlanhla wayibona inkosi yamaNazaretha uthi naye yambheka inkosi yamaNazaretha esithi inkosi kubusisa kanti imusela izwe lizayo kanti imusela izwe lizayo uthi wayesethi bantu abami sekuphelele bese ningangigodukisi basenigodukisa wafika ekhaya phelele insuku ezintathu ezine wasehamba emhlabeni basebenza konke okwenziwayo ke umama uyambile okuhle wamlondoloza ngendlela efanele nesizotha waphela isikhathi eside sinangonyaka bambuyisebenza zonke izinto wathi unyaka wesibili wayesebuya wayeza omunye amadodana wakhe
wathi ngicela ungiyele enkosini yamaNazaretha ungicelela into ethelelo angiyanga ezulwini uthi lo mfana saphatha kabi uthi ngoba ubaba ayikho into ayithanda njengoshembe ayikho into ayithanda njengoshembe yini efika mvimbo kezulwini uvinjwe ukufika ekuphakameni uvinjwe ungena emzini oyingcwele uvinjwe ungena emzini oyingcwele uthi ke wasebuya baba wathi ngiyabona abantu abangicabanga ukuthi ngivinjwe izono azikho izono ezingivimbela ungena ebuhleni basezulwini angivinjwa ngasono uyathanda uthi noma ngayibona inkosi asekuphambili ngathi mangiyibona ngase ngiyaphelela uthi nezono zami zaqhela kimi uthi akusona ke sona esingivimbile engangena ezulwini pho baba uvinjwe yini umiswe yini uthi ngiyakhumbula abantu abami ngesikhathi zila baba omkhulu bathi labantwana baba siyakhumbula usho lo akhuluma nesibona nse uthi kanti ngoba omkhulu ngaphehlela kakhulu uthi wabona amanga ukukhwehlela kimi uthi lekenzela nibonanga nina uthi wathi mangikhwehlela waphuma kimi into yaconsela phansi uthi mntana ngifela wathi wafela mathe ebuhleni wena ngeke ungene ephakameni Ningayicilo ukuthi izochithwa phakathi kwamadoda abantu na yabazongena eJordan hayi angiboni nje chithe itolo uthi nokuthi ngimiswa ukuthi ngakhwehlela kakhulu nangabe ngisabona ukuthi ngesikhathi engikhwehlela khona konke ephuma kimi iconsele phansi nami ngisekele kodwa ngibonanga lo uthi hayo ngiyaconsela phansi kuthiwa wafela mathe emzini wasebuhleni ingabe ngiyangena ezulwini hamba ucela into ethelele Dokotela omunye amukho asichethe phakathi sichithe noma yini kulungile uyothi mayifika gugule umsebenzi wakhe lo uma le ndoda ephuma yamiswa amathe ungena emzini wasebuhleni basezulwini yakuba njani kimi uma mathe hayi ngabani bahlose iyangabanga uhlele ukuthi ngizokufela phansi yathi khwehlela kwaphunyuka kwafeleka phansi kwase kuthiwa ngala usangene ephakameni usangene ebuhleni ngoba wafela phansi kuseduze ebuhleni uzogcina sibonile sonke ukuthi akukho eduze ebuhleni uNkulunkulu Nkosi yamakhosi ngiyabonga Jehova ingcwele ngibonga ngoba ngiguqe ngenyama ethandwe nguwe eyami inyama yayisiphelile yahluleka kodwa wena Nkosi wayakha kabusha uThixo impela wena uvele ezulwini iloko ngiyofuna sikwenze eNazaretha ukuthi ushembe sithu sibabaza ushembe ngoba sikwazi ukumkhonza ngeke sikwazi ukumkhonza ushembe thina ukuthi simbabaze thi Inkosi yamakhosi uvele ezulwini ngoba yiloko sikwaziyo akukho konke sikwaziyo ukuthi njengoba ehlela lapha phakathi kwethu njalo siyimuntu
into ethusayo kodwa ukudede ebusweni bukaJehova. Le ndoda ayiphikanga nkani. Mhlawumbe ngithule nje nami ngingaphiki inkani ngiyadede ebusweni bukaJehova. Komuntu othulayo athule nje athule nje kanti uthule into ayenze into eshomi. Ngiyangikwenza lokusho. Thwani ebuhleni thwa ngenzeni angikwenzi lokho. Usho ngenhliziyo uyadede ebusweni bukaJehova. Wayukela Job wathatha umkhumbi weTashishi edede ebusweni bukaJehova. Nkosi yezulu nomhlaba uma umthuma umuntu wasemhlabeni usuke engaphethe lutho lwakhe, usuke enganalutho ngasesandleni sakhe. Uthe uma ubaba uzwana engithumela umyalezo wathi Nkosi kodwa uNkulunkulu wasephambili kwenze njani? Abantwana ngihlala nabo ekhaya bayangibona uma sekhonto efikile ngishintshe njengabe saba muhle. Bathi banekudla ngithi yekani. Angibanga ngisanda nje. Kodwa ngiyabonga Nkosi ukuthi umuntu umeza phambi kwakho usengaphethe lutho. Uyafike wena Nkosi umphathise othanda ukusho. Ngifisa Nkosi konke esengikukhulumile kule ndawo engcwele kuba okuvela kuwe. Kungakhiwa yimi, kungakhiwa ingqondo yami. Ngoba ingqondo yami nginaka izakufa. Ushemba kafi. Ushemba khona namhlanje kuzobe phakade. Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga. Amazwi akho Nkosi asephelile ngakimi. Nkosi usise nemizwile. Siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundiso wenkosi. Inkosi zimbusise. Sizophetha inkonzo Sabatha lasemini ngesihlabelelo 148. Sizocela umvangeli uMzulu ohambo basola ngesihlabelelo. Inkosi zimbusise. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele. Sandinda wasimisa
Asibonge. Sibheke enkosini. Nkulunkulu awukhokho bethu. Baba sizodlala phambi kobuso bakho singaboni. Siyona Nkosi insuku zonke sicela baba sithethelela amacala ethu. Usifundise nathi ukuthethelelana sisodwa. Ngena Nkosi uguqulo nembeza bethu. Bakwazi baba ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Usihlanganise baba usenze sibe munye njengebumba likasimende. Ukhiphe baba ungezwani phakathi kwethu. Siphe Nkosi uxolo njalo lapha esontweni. Sikwazi shembe ukuthi wayawuhluphekela lo msebenzi. Siuphathe ngesandla sokukholwa. Konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti ushembe manje kuze kube phakade. Amen.